Boleh lah. Boleh ya? Boleh. Okay guys, welcome to our first ever Ask Me Anything Customs and SST. Hari ini kita akan bincang satu case study pasal manufacturer yang selalu pening kepala dengan compliance. Macam biasa, saya dengan Encik Bakwi, kita akan go through a few soalan based on real situations. Kita buat simple je, macam borak online call, but kita kupas dalam-dalam. Okay. Okay. So this is kira our first ever video lah. Just for introduction lah, first our video. A bit kaku because we follow script, but we'll try to give our best lah in this video lah. Okay. This will be the first video, and then kita akan ada lagi more video to come lah, right? Yeah. So let's start for today. So this is based on our case. Kita takkan sebut nama syarikat tu, tapi kita akan basically guna nama syarikat tipu lah. Just for the sake of kita punya discussion for hari ni. Alright. So basically kita ambil satu case. Case kita ini adalah case manufacturer perabot. Say kita letak nama dia ABC Furnitures. Okay, so ABC Furnitures. So alright, so scenario dia macam ni. ABC Furniture ni adalah registered manufacturer, SST registered manufacturer. So as a manufacturer, dia beli banyak raw materials, packaging dan so on so forth untuk dia punya production. And dalam masa yang sama untuk kurangkan cost, dia gunakan exemption lah, because dalam SST punya framework untuk manufacturer, dia ada benefits. Dia boleh kurangkan kos pembelian menggunakan exemption. Alright, so hari ini kita akan discuss apa yang kita boleh tengok dalam situasi ini, apa yang kita boleh belajar dalam situasi ini. Let's start with our first question from Mr. T. Okay, Mr. Bakwi, ramai manufacturer selalu confused. Diorang ni SST tu kena bayar, tapi apa exactly beza manufacturer registered dengan yang tak registered? Apa advantage sebenarnya bila registered under SST? Okay, so first kali kita kena tahu for sales tax lah. Untuk sales tax ni adalah untuk syarikat-syarikat pengilang yang dah sampai threshold dia. So semua orang pun rasanya dah well known dah dengan dia punya threshold, which is 500,000. Bila satu pengilang ni dah sampai 500,000 dia punya jualan dia dalam tempoh 12 bulan, pengilang ni dia kena berdaftar dengan custom lah sebagai SST registered manufacturer. Jadi apa beza dia dengan yang bukan registered? So basically kalau syarikat pengilang tu belum sampai threshold dia, dia tak perlu berdaftar lah. Jadi perbezaannya adalah bila you dah berdaftar sebagai SST registered manufacturer, you kena start charge you punya customer cukai, sales tax. Itu wajib. Untuk syarikat yang tak berdaftar, dia tak perlu charge dia punya customer sebab dia belum lagi berdaftar sebagai registered manufacturer lah. Okay, tadi apa? Advantage dia. So advantage dia adalah, so bila you berdaftar sebagai satu pengilang tu berdaftar sebagai manufacturer bawah SST, dia boleh gunakan benefits lah yang kita sediakan, yang custom sediakan. Salah satu benefits yang paling orang suka, yang paling digelai semua pengilang adalah pengecualian cukai, iaitu exemptions lah. Jadi untuk exemption ni dia ada banyak.
bawah sales tax. Dia ada schedule A, schedule B, schedule C. Tapi mostly pengilang barang berdaftar di Malaysia ni dia akan gunakan schedule C lah, sebab dia mengilang barang yang bercukai. Untuk macam contoh untuk kes kita ini, pengilang furnitures, so kebanyakan furnitures ni dia tertakluk pada cukai, so dia akan guna schedule C lah mostly. So you mean that yang tak ada register tu tak boleh guna exemption lah? Betul. Yang tak register dia tak boleh guna exemption. Kalau dia tak register, itu satu kesalahan tak? Kena saman tak? Okey, kalau dia tak register tapi dia dah sampai threshold. So contohnya dia punya sales tu, sales dia dalam tempoh 12 tu dah sampai 500,000 ke atas, dan dia didapati tak berdaftar dengan custom, jadi dia akan dikenakan tin di mana bila custom find out this company, dia akan dikenakan tindakan penalty di bawah lambat berdaftar. Dan lepas tu tambah pula dengan back taxes lah. Jadi semua cukai-cukai, semua sales yang dia dah keluarkan sebelum ni akan dikenakan cukai. Tapi ada pengiraan dia lah, bukanlah balik semua. Dia ada pengiraan. So kalau let's say this year I hit more than 500,000, tapi next year saya tak dapat sale sampai 500,000. So how custom will approach this kind of cases? They still have to Itu dia tak kira. Kalau macam tu, every year you boleh main lah. Tahun ni I nak berdaftar, tahun depan I tak nak berdaftar. So once you hit dalam tempoh once you hit saja threshold 500,000, you dah kena berdaftar. If let's say contohlah next year you punya sales tu slow, you tak sampai 500,000, then you still kena charge macam biasa lah. Sebab sepanjang you berniaga you punya furnitures ni, you dah sampai threshold you 500,000. So once you dah berdaftar, you kena keep on charging lah. See, then the reporting will be like every month or how? Okay, right. So first kali, reporting is another story lah. Nanti kita akan cerita lagi lebih detail. Tapi if let's say you berdaftar dah sebagai SST registrant, you kena hantar penyata bi-monthly kepada bi-monthly kepada custom lah. Jadi so if let's say you first kali, you akan dapat surat kelulusan lah, kelulusan pendaftaran. So dalam surat kelulusan tu dia akan tulis a few details. Yang paling penting you kena tahu is di tarikh bila you kena hantar penyata SST O2. Okay. So kebanyakan dia bila syarikat first time berdaftar, dia kena hantar the first month dulu, then the subsequent one will be bi-monthly lah, sampai bila-bila. Okay. Dalam kes yang ABC Furniture ni, yang dia selalu tanya better apply exemption terus atau bayar dulu lepas tu claim balik refund. Which one is more flexible, lagi selamat? Okay. So I rasa I faham apa you punya soalan ni. So basically kebanyakan orang bila dia deals with this import and export activities kan, dia contohnya di manufacturer, dia tahu dia nak guna dia nak beli barang daripada import barang, ataupun dia beli barang daripada locals yang dia dikenakan charge. So dia nak kurangkan kos, dia nak dikecualikan daripada bayar cukai tu. So basically apa yang orang buat adalah bila dia dah berdaftar, dia akan terus apply exemption selepas itulah untuk barang-barang yang dia akan beli ataupun dia akan import. Jadi bila dia dah apply exemption ni, maksudnya dia tak perlu bayar tax lah. Contohnya kalau barang tu diimport harga 10,000,
sepatutnya contohlah tax tu 1,000, dia tak perlu bayar 1,000 tu. Dia cuma bayar 10,000 barang tu je lah. Sama juga kalau kita beli lokal, kalau barang tu 10,000 dan dikenakan cukai 10%, 1,000. So dia tak perlu bayar tax tu, dia hanya perlu bayar harga barang tu saja. Okay, so dia ada pros and cons lah. So basically kalau you guna exemption, you dah tak perlu bayar tax tu, tapi you kena buat reporting lah. So here sini baru kita nampak jumpa reporting tu. So every exemption yang kita pakai, contohnya pengilang lah, dia pakai Schedule C tadi kan, Schedule C1 untuk pembelian barang-barang raw materials dia. Dia tanggungjawab dia adalah untuk membuat laporan, reporting ke atas pembelian itu, dan mana pergi barang tu. So boleh dapatkan dekat website MySST lah. So dari situ kita tahulah apa yang kita kena isi and everything. So report ni adalah tanggungjawab kepada setiap manufacturer yang guna exemption lah. On the other hand, yang satu lagi yang tadi Mr. T beritahu adalah on the bayar dulu baru refund kan. So this is a separate mechanism lah. So yang ni kita panggil nama dia sales tax drawback. So contohnya, if let's say kalau kita ada buat trading, contoh trading lah, kita ada beli barang daripada luar negara, ataupun kita beli barang lokal yang dia ada dikenakan cukai, so kita bayar dulu cukai tu. Then bila kita ekspor keluar, kita boleh claim balik cukai yang kita bayar tu lah. Tapi syarat dia bahawa sales tax drawback ni, bila kita beli ataupun kita import barang tu, kita tak boleh buat apa-apa. So if let's say kalau kita import any components lah, so components tu tak boleh diassemble ke apa ke jadi barang lain, dan kita claim drawback tu tak boleh. Adalah barang tu mesti dalam keadaan sedia ada, dan kita terus ekspor keluar. Itu salah satu syarat yang kritikal lah, yang kita kena tahu lah. So untuk manufacturer mungkin tak sesuai lah guna drawback ni, tapi kalau untuk company-company yang berasaskan trading, contohnya kalau saya contohlah saya ada buka syarikat dekat Malaysia ni yang tapi saya bukan manufacturer. So saya beli daripada perabot-perabot daripada, contohnya China saya beli. Lepas tu market saya, audience saya adalah semua dekat US contohnya. Jadi bila saya beli perabot-perabot tu, saya dikenakan cukai, so saya bayar dulu, dan saya ekspor dalam tempoh yang ditetapkan, dan lepas saya ekspor, saya akan buat claim ke atas barang tu lah, drawback ke atas barang tu lah, untuk dapatkan balik tax yang saya dah bayar. Okay. Tapi untuk manufacturer tak sesuai untuk guna drawback. So apa contoh biasa yang orang buat salah bila apply exemption? Contoh buat salah dia banyak sebenarnya. Salah satunya lah kesalahan yang melibatkan exemption ya. Satu, salah jadual. Contohnya contohnya sekejap. Bagi saya fikir jap. Kesalahan Okey, abaikan yang tadi salah guna jadual tu terlampau besar skop dia. Okey, say kalau kita menggunakan exemption, salah satu contoh yang paling basic lah kesalahan yang ada adalah bila kita apply exemption, contohnya manufacturer tadi, ABC Furniture, dia apply exemption, dia beli tanpa bayar cukai, tapi reporting dia tak buat. So jadi custom nak tahu, selalunya custom dia nak tahu bila barang tu kita beli, contohnya kita beli certain components ataupun raw materials,
masuk ke Malaysia ataupun dibeli masuk ke gudang kita, kita dapatkan exemption. Contohnya barang tu ada 1000 barang kita beli, 1000 unit. Dan kita gunakan dalam production kita lebih kurang dalam 800 unit kita gunakan dalam production untuk hasilkan satu produk lah. So custom dia nak tahu 200 lagi bagaimana? Kalau kita tak sediakan reports ataupun documents yang menunjukkan ke mana hala tuju 200 lagi barang ni, so custom akan kenakan cukai kat barang ni lah. Sebabnya kita tak dapat account kan barang-barang ni. If let's say contohnya lah, contoh tadi macam tadi kan, barang tu 1000 unit termasuk, 800 guna untuk production, then 200 tu mungkin barang-barang yang dah rosak. So kita kena account kan dalam kita punya report tu, barang tu dah rosak. So bila custom tengok, oh okay, so dia nampak lah, maksudnya bila dia tambah 800 dengan 200 tu, dia akan jadi 1000. Maksudnya 1000 yang kita beli daripada awal tadi. So tu, benda tu yang paling asas lah, kesalahan yang paling asas. Reporting kebanyakan manufacturer dia tak buat. Dia nak guna exemption tu, reporting dia tak buat. 800 dah guna, 200 tak guna, simpan dalam kilang, kena bayar juga. Kalau simpan dalam kilang, kita kena tahulah mana kita simpan. Contohnya contohnya reporting yang custom bagi tu kan, dia ada tulis itu apa barang masuk, first column tu apa jenis-jenis barang dan berapa banyak yang masuk, dan apa yang you gunakan dalam you punya production, dan apa yang dah rosak. So basically situ dari reporting tu customer akan analyse lah, oh okay, kalau contohnya kita ada declare barang tu rosak ataupun barang tu masih dalam ataupun barang tu tak ada dalam kategori apa-apa, customer akan tanya, okay, saya nak tanya mana lagi barang-barang ni, contohnya kita ada stok tu dalam 200 lagi tadi kan. So kita tahu lah, okay, sini kita masih menunggu production line yang kedua ke, kita masih menunggu orders ke apa, tapi at least kita tahu barang tu masih ada dalam kilang kita. Yang jadi masalahnya sekarang ni adalah pengilang-pengilang ni, bila barang tu dia tak tahu, jadi okay, contohnya bila custom datang audit ke, datang check ke kan, dia tak tahu barang dia dan dia tak dapat buktikan barang dia masih ada kat situ, jadi tentu tak kukuh lah untuk cakap dengan custom, masih ada. Tapi bila kita tanya owner kilang tu pun ataupun siapa-siapa yang bertanggungjawab dalam kilang tu pun, dia pun tak tahu barang tu kat mana. Jadi situ adalah trigger point lah untuk custom collect balik cukai itulah. That means basically stop monitoring diorang kuat sangat lah. Yes. Okay, so this is another question, right? Kalau kita tengok report like furniture cabinet, kadang-kadang dia orang ni just submit return ikut angka dalam accounting. Apa mistake biasa bila dia buat reporting, especially monthly SST return compare to like accounting concept macam tu? Basically untuk SST auto return ni dia simple lah. I can say in simple. Kalau kita buat basic manufacturing kan, there are only a few columns yang kita isi lah. Contohnya kalau kita buat penjualan lokal, kita kena isikan dekat penjualan lokal. Contohnya value tu lah, value kat penjualan lokal. So daripada situ dia akan auto calculate you punya amount of tax dan you kena bayar. Dia jadi orang kata rumit bila you punya sales tu ada banyak-banyak kategori. Contohnya you ada buat export sales, you ada buat sales local tapi yang guna exemption. So you punya customer tu guna exemption lagi. Ataupun you buat sales tu local yang tak pakai exemption lah. So bila dia macam ni, tanggungjawab pendaftar itu, yang pengilang tu, dia kena tahu berapa banyak export sales dia, berapa banyak sales yang dapat exemption daripada pengilang seterusnya lah, and berapa banyak sales yang kepada lokal yang tak ada exemption. So dia kena tahu, dia kena separatekan tu lah.
most cases yang saya nampak, even though ada even though dia mungkin tak melibatkan kehilangan cukai, tapi kebanyakan kes yang saya nampak adalah bila you tu kat kolom yang salah. Excuse me. Maksudnya banyak sangat bercakap. Okay. So yang biasa saya nampak adalah contohnya dia buat penjualan dekat syarikat yang guna exemption. Okay. Tapi value penjualan tu dia letak dekat value pembelian dia. So reason dia kita tak pasti kenapa. Tapi bila adalah kita tanya 2-3 syarikat kan yang ada buat kesilapan yang sama kan, disebabkan dia tak baca secara terperinci dia melalui sistem tu. Sebab kalau kita tengok sistem tu kan, dia bila kita login sistem MySST tu untuk isi kita dia punya how do you say dia punya layout tu tak sama dengan apa yang kita boleh print daripada website MySST. Apa yang kita boleh print dalam website MySST ni adalah yang penyata SSTO2 yang dah ready untuk submission to custom. Tapi yang kita isi tu, dia layout dia lain. Ada kemungkinan staff dalam syarikat ni mungkin dia tak alert on apa description column tu, so dia isi saja. So bila dia dah start isi untuk penyata yang pertama salah, benda tu akan keep on salah lah sampai bila-bila. So this kind of things yang akan create a pattern lah. Contohnya lah, dia tak buat sales to manufacturer yang ada exemption, dia hanya buat export sales. Tapi dia ada satu lagi, dia ada pembelian yang guna exemption. Tapi pembelian yang guna exemption tu diletak kat sales kepada syarikat yang ada exemption. So customer akan trigger, kau tak pernah beli barang. Kau beli barang tak pernah, tapi kau jual. So these are the things yang trigger custom lah. I see. Kalau salah report, apa worst case scenario masa audit ni? Salah report? Kalau salah report lah, apa worst case yang masa dia audit lah? It depends lah. Contohnya kalau kita salah buat penyata tu and it affects pembayaran cukai, then customer akan dapatkan balik cukai yang terkurang bayar lah. Kalau macam contohnya daripada export sales, kita letak dekat sales dengan exemption tadi, itu tak melibatkan cukai. Most cases yang saya ambil, bila kesalahan tu minor lah, tak melibatkan kehilangan cukai, so customer akan bagi amaran dulu lah, untuk tukarkan, untuk orang kata pengikraran declaration yang berkualiti lah. As long as basically as long as dia tak membuatkan cukai tu terkurang bayar ke apa, usually syarikat tu akan dapat amaran dulu lah. Tapi kalau dia continue tu buat kesalahan, that one mungkin ada tindakan lain lah. Okay. So kalau contoh kita ni ABC Furniture ni, dia ada 2 jenis produk, satu taxable, satu lagi yang exempted. Kadang-kadang supplier hantar invoice campur-campur. Apa impact kalau tak asingkan betul-betul? Okay, so this one impact dia. Let's see. First kali, contohnya lah, kalau supplier tu adalah supplier local
and dia tak berdaftar. So usually dia akan hantar invoice tu memang campur-campur barang lah. Ada yang bercukai, ada tak bercukai. Dia takkan ada impact dekat apa nama dia, dekat syarikat yang berdaftar ni. Because dia beli pun dia tak guna exemption kat situ sebab supplier dia tak kenakan cukai kat dia. So itu tak ada impact lah, unless this one is for another session lah. Ni panjang cerita dia. Unless dia ada guna satu lagi mekanism yang dinamakan STD, sales tax deduction. This one akan buat pening sikit lah. Untuk dari side supplier dia tak pening sangat sebab dia memang tak berdaftar pun, dia hantar je lah suka hati dia. Tapi kita ni as pengilang ni, if let's say kita ada guna this kind of mechanism yang STD ni kan, so kita kena tahu pula so barang tu sebenarnya barang apa, dan kita kena tentukan kod dia apa untuk kita dapatkan penolakan harga cukai itulah. So situ yang akan impact manufacturers lah yang guna STD lah. Tapi kalau diguna exemption, manufacturers lah yang guna STD lah. Tapi kalau diguna exemption, contohnya lah kita try ambil contoh imports lah. Contohnya di imports barang tu ada yang kosong, ada yang 5%. So rasa kurang gak impact suatu pembelian tu, sebabnya bila dia suatu perimportan tu, sebab dia kena apply dulu barang-barang yang dia nak dapatkan exemption. So dia kena apply dulu. So supposedly during dia nak apply tu, dia tambah barang ke apa ke, dia kena tahulah HS code dia apa setiap barang tu. So if let's say HS code tu tak membawa kepada apa-apa cukai, so dia patutnya tak masuk lah dalam tu. So barang tu memang tak ada cukai pun. Tapi ada juga kes yang dia masukkan je. So sistem untuk applicant ni dia auto. Contohnya bila you tambah barang, dia akan auto masukkan, dia tak akan verify. So masalah dia nanti adalah bila you barang yang tak bercukai pun you masuk, reporting you kena tally dengan you punya sijil pengecualian tu, exemption tadi tu. So kalau you masukkan barang yang tak bercukai pun dalam tu, reporting you pun kena ada barang tu juga. So it needs to be macam sama lah. So if let's say you dah dapat tahu barang ni tak bercukai, I nak kena remove, and bila you nak remove tu, you can't do it online lah, you kena buat manual. So you kena buat manual, you kena buat tolak barang-barang yang tak ada kaitan tu. So it will be a hassle lah for pengilang lah. So impact yang lain saya rasa tak nampak lah. If let's say I come across later, kita boleh bincangkan dalam episod seterusnya. Okay. So macam mana nak control benda ni dalam sistem account? I mean, if this kind of campur-campur punya lah. I believe campur-campur barang. Because macam mana nak control benda ni dalam sistem account client, the best advice lah. I mean, dia ada yang yang ada exemption, yang tak ada exemption, all those kind of things. Okay, right. So for sales kan, I'm not sure about the accounting software, tapi sepatutnya setiap pengilang ni dia kena separatekan lah. Contohnya dia jual barang-barang yang bercukai, dia kena tahu barang dia apa, and barang-barang yang tak bercukai dia kena tahu barang dia apa. So sebab barang bercukai ni pun ada dua jenis, satu yang 5%, satu yang 10%. So kita tak nak dia overcharge ke dia punya customer, sebab contoh tu 5% tapi dia charge 10%, dan kita tak nak juga dia tu kurang bayar kurang bayar cukai. Contohnya barang tu 10%, dia charge 5%. So basically ni pun banyak juga yang kita dapat throughout our cases lah. Salah HS code, lepas tu barang dia terkurang bayar cukai. So bila terkurang bayar cukai, bila ada audit ataupun inspection custom, dia akan collect balik lah apa-apa yang terkurang bayar tu.
Mhm. Mhm. So basically I bukan pakar software, tapi if Okay. let's say software can separate those things, then it should be separated lah. Okay. Okay. Okay, kalau about this audit risk, kalau satu hari custom decide nak audit ini ABC Furniture, apa benda paling first diorang akan tengok? Kat mana paling senang company kantoi? Senang kantoi is kalau dipakai exemption memang confirm kantoi. So basically Why selalu akan salah diorang assumption? sebab cara dia buat reporting tu. Contohnya customer akan tengok mana barang-barang yang tak sampai production ataupun yang dah jadi waste ke ataupun yang masih dalam sam-sam dia tengok those things. So So kalau first thing is the assumptionnya products lah. Assumption. so if let's say bila custom cari barang tu kan dekat kilang, dia tanya mana barang ni. So kalau kita tak dapat sebagai penghilang tak dapat nak tunjuk barang tu, so that one will be the first one yang kita akan yang custom akan collect balik lah cukai dia sebab barang tu dah hilang. Okay, so number 2 yang senang kantor is that so dia akan tengok you punya bila tarikh you apply SST. Contohnya you apply contohnya you apply 1 Januari 2026. So customer akan tengok balik you punya past punya records, basically from audited report ke apa. Dia akan tengok bila you sampai threshold 500,000 tu on you punya new sales you lah. So if let's say didapati you punya sales tu dah sampai tahun 2024, tapi you baru apply SST sebab you baru tahu you baru apply SST tahun 2026, so all those those sales daripada start you reach threshold tu 2024 tu sampai 1 Januari 2026 you kena bayar balik kat custom. Okay. Nilai cukai itulah, bukan nilai barang tu, nilai cukai. Let's say barang tu 10% yang you punya revenue tu, so 10% dari situ lah. Backdated lah you pun kena. Back taxes. Then other things yang usually customer akan check is that contohnya you contohnya dia tengok auditor report last year. Dia tengok sales you lebih kurang dalam contohnya 1 juta. Then dia akan minta sales listing you, SST listing you mungkin dalam 900,000. Contohnya lah barang-barang you jual, produk you tu semua 900,000. So customer katanya mana lagi 100,000. So kalau kita tak dapat justify 100,000 tu kat mana, so dia akan collect cukai based on that 100,000 lah. So that's the 3 most basic way lah yang customer akan buat checking lah for penghilang lah. So what I usually told our client is that contohnya kalau just for the sake of macam dry run lah dengan my clients, I akan cakap dia get your audited report last year, latest one, punya sales tu, revenue you berapa. Lepas tu tempoh yang sama tengok you punya SST listing juga yang you dah jual barang. Ada gaps tak? Kalau ada gaps tu maksudnya you kena cari gaps tu. Dari mana gaps tu datang? You buat trading activities ke any other activities yang datangkan income. So you need to simpan all those documents lah. Contohnya bila custom check, you boleh tunjuk dah, oh dokumen ni disebabkan sekian. You tak dapat tunjuk documents tu, then kena collect kena bayar balik lah. Okay, understand. Okay, about this, bukan semua benda pasal compliance ni negatif kan. Ada juga yang ada peluang kalau pandai guna exemption, pandai urus reporting. What's the best practice yang ABC Furniture boleh buat untuk jimat cost tapi masih compliant?
Okay. Basically macam this case kan ABC Furniture. Dia dah tahu dah all those cost saving punya mechanism lah, which is the exemptions and everything. So dia boleh straight away use the exemption, but they need to learn and know how to comply with the exemption punya conditions. Okay. So untuk case macam ABC Furnitures ni senang, dia dah tahu. So they just need to know conditions and ruling yang datang bersama exemption tu. And surprisingly dekat Malaysia ni ada banyak juga penghilang-penghilang yang dia tak tahu exemption tu apa. Dia penghilang, dia dah sampai threshold, dia berdaftar, tapi dia tak utilize all the facilities, exemption facilities yang custom bagi. So banyak reason yang kita dengar is kebanyakan yang kita dengar is dia tak tahulah. Jarang lah I dengar yang memang saya tak nak pakai exemption. Tapi takkan dia punya accountant tak advise dia orang, Amin? I tak tahu, tapi ada certain states kan yang kita pergi kan, bila kita tanya dia, bila kita bincangkan lah situation facility dalam custom ni, kebanyakannya dia tak tahu. Kebanyakan tak tahu. Macam contohnya lah, contoh penghilang yang ada di tak baiklah cakap negeri tu, tapi ada certain negeri lah. Ada certain negeri bila kita tanya kan, dia tak tahu pasal exemption C1 ke T3 ke Schedule A ke, dia tak tahu. Dia kata dia tak pernah dengar. So yang dia tahu adalah dia siapa-siapa penghilang kena daftar SST. Kalau tak, you kena tangkap. Yang dia tahu macam kena bayar tax saja lah. Exemption untuk reduce cost dia tak tahu lah. Dia bayar saja. So this create macam unfair situation lah dekat in cost. Contohnya kalau dia tak sampai threshold, tapi dia dah berdaftar, dia dan dia takkan sampai pun threshold 12 months 500k tu, sebab dia punya supply pun dekat sekeliling dia saja. So bila dia dah start berdaftar dan dia tak guna pun exemption, sebab supplier dia semua traders. So dia bukan nak cakap rugi, tak rugilah sebab dia bayar cukai kat kerajaan kan. It's just that orang akan rasa barang dia mahal lah. Sebab your competitors tak charge pun, kenapa you charge? I see. Sebab dia dah berdaftar, sedangkan dia tak payah lagi, belum sampai threshold dia tu. So ada banyak lagi lah reason. Contohnya lah macam this is just for information lah. Contohnya dalam sektor manufacturing ni, there are 16 categories yang you dapat exempted daripada berdaftar. Contohnya kalau you buat single line of manufacturing kan, if let's say you falls under this 16 category, you tak perlu berdaftar pun, even though you punya threshold dah reach 500k. So there's a few cases yang macam ni. Contohnya dia dah sampai 500k, 500,000. So dia pergi daftar. Bila daftar pula online. So sometimes before custom buat verification, dia dah approve dah. Tapi dia punya peers dia dalam industri tu tak daftar sebab they know that their activities falls under this 16 category lah. So this company dah jadi macam unfair lah untuk dalam kalangan peers dia, sebab dia charge, orang lain tak charge. So that means dia no advantage lah, the price will be higher lah basically. How about those that macam yang
dah register, they're above their threshold, whatever, but they don't know anything about exemption, they never apply exemption. Same thing also, right? That their cost will be higher lah because they never apply exemptions. That. Yalah, their cost will be higher lah. So this kind of things also happen lah, basically. Yes, banyak. Even in bigger states lah pun bila kita tanya pasal you dah berdaftar, kenapa you tak guna exemptions kan? Dia kata exemption apa? So they are ignorant lah basically. They don't know anything about this exemption thing lah basically. I pun tak boleh nak cakap dia ignorance ke ataupun I tak tahu salah siapa kat situ. Either the owners tak fikir pun pasal nak reduce this cost ke apa ke. They just know saya jual, saya dah daftar, saya kena charge cukai. Or the information tak sampai. Boleh jadi information tu tak sampai juga sebab usually bila custom buat handholding ke apa, they didn't get the info, so they didn't go to the handholding punya session lah to know the information about the latest SST updates. So which is why kita ada lah, kita wujud lah, Barrick wujud. So breach this information from the authorities and to the industries lah. So what we do is that kita bukan saja breach the information, we translate it to them so that they will understand in their own lingo. Kalau kita harapkan guides lah, contohnya dalam MySST they provide guides, provide peraturan, they provide akta, they provide all those perintah. Tapi if let's say you lah, I tak boleh lah sebab I memang dalam previously in customs. So I bagi you hari ni satu perintah and I suruh you baca, you faham ke bahasa? I mean practical application memang tak tahu lah basically because that one is only text, theory, but yes. Then probably you don't understand. You need someone to explain lah. I mean, practical application lah basically. So that is also what is currently happening outside lah. So most of them memang you ada all those what do you call it, all those guides and everything, the 100 pages guides ke apa. Bila you suruh orang biasa baca, dia boleh baca. How do they apply it to their business? So, but normally they go and visit the customs office. I mean, they go and ask. Is it? But that one a lot of people also line up. Yelah. So if let's say contohnya lah, let's say macam this company yang dia nak tahu lah pasal exemption ke apa. When they go to custom office, so the problem that lah is that question dia tu, the quality of the question. Okay, contohnya dia tanya custom satu soalan, so custom akan jawab based on question dia tu. Kalau question dia pun tak betul, how can custom answer it correctly? So custom, kalau you tanya contohnya, kalau saya penghilang, saya boleh tak saya apply exemption? Mesti custom cakap boleh. That is the general thing lah kan. Tapi dia tak beritahu dia buat penghilangan apa. Contohnya dia buat industri apa. Kalau dia buat contohnya dia penghilang roti, dia tak boleh dah pakai C1, dia kena pakai schedule B. So those kind of things lah. So our role, kita try to orang kata help these industries to understand these rules and regulation by customs so that they can have playing field yang sama rata lah. So that they can enjoy the benefits juga lah as other company juga lah. Okay, let me, this last question
Kalau ada manufacturer lain yang tengok video ni lah, apa 2-3 benda penting diorang kena aware in terms of SST compliance supaya tidak pening kepala nanti ni? First ni macam saya cakap tadi lah, the patterns lah. First kali yang you kena aware is that if let's say you punya financial year dah habis, then you dah ada you punya reports tu kan, then you tahu berapa you punya revenue on the last fund. Try to compare dengan you punya SST punya listing, you punya sales listing tu lah. Tengok, is there any gaps there? Kalau ada gaps there, so you need to find out gaps tu datang daripada mana. Sebab it's not logic you jual barang cukai tapi value tu tak sama dengan you punya audited report lah on the past years. So dia memang tak logik. So custom pun tahu dia logik, so they will ask you apa benda tu, gaps tu. Second thing is that if you are enjoying your exemption kan, contohnya any exemption bawah SST lah, jangan hanya tengok pada exemption tu je. Usually exemption comes with condition. So bila you print the sijil pengecualian tu, jangan tengok depan tu saja. Depan tu memanglah barang you tak ada cukai. Belakang tu dia ada syarat-syarat dia. So understand all the syarat-syarat there. Bukan SST je lah. Contohnya say lah, next topic kita LMW kan. Okay, contoh LMW lah. When you got the license kan, the LMW license, you seronok dah, yay, I dapat LMW license. Tapi you forgot to read the syarat-syarat belakang tu. So you need to know apa syarat-syarat you yang datang bersang susu, and also sama jugalah for SST. You need to know the conditions that comes with the exemption lah. So this is the second thing. The third thing is that bila you dah pakai exemption, bukan senang-senang custom bagi you pakai exemption free macam tu je. Custom akan datang check. So which is why reporting is penting. And kenapa banyak orang dia kurang tengok sangat pasal reporting ni is that this reporting you tak perlu hantar. Contohlah macam C lah, schedule C kan, C1. You tak perlu hantar pun. Reporting ni you kena simpan sendiri. Contohnya every quarterly you buat reporting on your exemption kan, you kena simpan. Then bila custom datang dia nak check. Yang jadi masalah penghilang-penghilang ni is that bila dia dengar je tak perlu hantar, then dia buat benda tu macam take for granted reporting lah. If let's say suddenly custom hantar surat ataupun call you for an inspection ke apa, then you tengok you punya reporting dah 2-3 months punya yang dah terlambat lah, then sempat ke you nak kumpulkan all the documents to compile your reports kan? So what I would suggest is keep your reports updated lah. And also you kena tahu sijil pengecualian is untuk you dapat pengecualian cukai. Okay, so basically HS code yang ada cukai saja you perlu masuk dalam list ni. If let's say HS code tu tak bercukai, you tengok dia memang tak ada cukai, tak ada SST pun, you tak perlu masuk dalam pengecualian ni. So because it doesn't make sense to everyone lah. Sebab ikan apa lagi dah, dia tak ada cukai dah pun. So you need to know your HS codes lah. Banyak orang tanya, macam mana nak tahu HS code kan? So it's easy. Dalam website custom dia, dalam custom punya website, you boleh tengok on the HS Explorer. Tapi sekarang website custom dah canggih. Last time dia masih macam nampak old school lah. Tapi recently we have hari custom last January 26. So I pergilah saja tengok website custom kan. Wah, dah macam modernized. Upgrade lah. So from there you boleh cari HS Explorer, then situ you boleh tahulah HS code barang you apa semua and so on lah. So these are the 4 things lah.
First kali, apa tadi saya cakap? I lupa. Reporting. First kali, okay, that one is number third. Third one is reporting. The fourth one is the hazard codes. The second one is the condition of exemption. Yes, the first one is you punya sales ataupun revenue you punya jumlah sales you lah, jualan bercukai you. Okay, that's the end of our video. If you all have anything to ask, you can drop in the comment below. Kita cuba jawab dalam sesi akan datang lah. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Okay, so basically this is our first video. Akan datang kita akan banyak lagi. So we will improve from time to time lah. Tapi kalau kita tak start, bila lagi nak start? So saya harap semua orang boleh terima. And kalau ada apa-apa comments or anything, just let us know. We will try to improve our ways of doing these new things for us lah, video lah. Alright. Yep. Okay, so next nak cakap pasal apa? Maybe I think like